Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na Johnny. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti madi nga aramid ko numabarte kak. Pinanawan nak ni bakit ko. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Johnny. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, adda outing mi nga agkakatrabahuan inton Sabado. Ay kat mayat abakat. Tapno makaaliwak say kayo man. Tapno sana puro trabaho latan tiraramidin niyo. Uwin nga rod. Ay, pangaasim sikapay lang ti aglaba. Ay, awan problema iti dayta bakit. Basta dalakin di pangtapingsa nga arak. Arak manen. Agkapsutak mo't ngamin bakit no awan arak. Igatangan ka langan iti pasalubong mo. Igatangan ka iti baro a sapatos. Bay amon ta sapatos. Basta ibatyan naklangan iti igatang ko iti inumak. Ayusan. Maglakit din ta na ay ayok ni bakit. Kat nangibati iti paggatang ko iti arak. Sana pala, tanalpas kon ti lalabak. Mapana kon iti estorta gumata nga kiti itagay ko. Pagsayatan ti maestra ti asawa na, takanayan nga awan iti balay. Isa nawayaak mo ta mga ramid iti kayat ko. Tinapatay, maaramid ko nga umuna na iti trabaho iti balay. Day, sigamat gayam day ta, pari Johnny. Alamat, igam mo nga arak pare. Umayak ko maijay balay kat. Taijay ti paginuman ta. Awang ka din ni bakat mo. Awan pare. Umayak man nga ko magumatang iti arak. Nayunam nga rudan ato'y ginatang ko. Tama pantay jay balay yo. Una pare. Gumatang pa iti bangus apulutan ta. Ituno ta. Ay kat nagsaya atayin. Alaman nga rud pare. Naluton ti pulutan ta pare. Ay na. Nagimas matan ti tinuno abangus pare. Nagbanglo. Nagmaya ti pan nakatuno na. Mayat ngamin ti pagtunwak pare. Sa balimot nga agpaiso ti style day ta pagtunwam pare. Nanggatangam nga iti day ta. Ni bakat ko ti gimatang iti day ta pare. Sa dino ngay nga ta tinanggatangan na. Jak matil malagip no sa dino jim bagana. Ape ka rin pare. Kursunada nga raw de. Kaya't ko kumamat ti gumatang iti kasta. Bayam, damagag to ka ni bakit ko. Pare. Di lang mabalin. Dawatak langin. Ay, wala pare. Dawatan mo na ita. Gumatang tumanan ani bakit ko. Ay na, agyaman mo kasta pare. Ipay si mangpot ni bakit mo. Saan pa nanang? Apa ya? Buludak man pa'y te pagtunwan niyo. Apay, saan mo akayat nga ipabulod? Ay, kuha nanang. Dinawat ni Pare Cardo. Anya, impadawat mo laang dayjay. Kat no nagpintas a pagtunwan, nagbakod. Dinawat mo't nga rod ni Cardo nanang. Mabainak mo't nga gudgud. Kasano nga ino sa pulan ni bakit mo? Sana sa pulan na dyan nanang, tas saan mo't nga tuntuno. Ay, agar aramid ka iti pagapaan yung agasawa. Lakay, adda akon. Adto iti pasarabok kan ka. Anya nga na ito yung bakan? Sapatos kan kalugong. Lukatam atap no makitam. Nagpintas mo ito na sapatos. An nadamday talakay, tanangin na day ta. Ay kat, agyaman nakaba ka. Kita amot ti kalugong no maibagay mo't laken ka. Ay na, nagpintas mo ito timaris na. Isuot mo man, takitaak man no bagay mo matlaang. Naisuot kon. Bagay ko ka di matlaang. Ay na, nagwapo ka matan lakay. Bagay mo. Ay, nagyamanak man na. Bakit? Mabisin ka? Ito saran ka?
kwa. Ito man jay dakkel nga ikan aginatang ko, ta iso ti sidaan ta. Ha? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Sige, bakit itunok di ikan? Mangirimedyo ako iti bato a pagtunwak. Salbag, inalamat ngaminan ni Pa Ricardo tayo pagtunwan na ginatang ni Bakit. Sapala ko ta saan nga umay ni Bakit diti pagtunwan. Tapno di na makita nga awanan tayo pagtunwan a ginatang na. Lakay, mabayag ka di pa'y day tatuntunwam. Mabayag pa dito Bakit. Aguray kalangan ni unang taamang masukan ka dito Aguray ka man. Apay adita bato tinang iparabawam di tatuntunwam. Ayan tay ginatang ko apagtunwan. Ay, kuha Bakit? Ayan jay ginatang ko apagtunwan, kunak. Dinawat ni Pa Ricardo. Anya? Impadawat mo? Katsyak tigim matang iti dayjay. Mabainak mo't nga minamang saan, Bakit? Unay kamutan. Nagmayat a pagtunwan, ngam impadawat mo laeng. Sorry, Bakit? Talaga, mabainak amang paay ka ni Pa Ricardo. Ay, unay kamutan, Johnny. Ita, si Kanti kakaasing nga awan pagtunwan na. Manong Johnny, mabalin ti umay bumulod iti pressure cooker yo. Nadadahal nga medya pressure cooker mi kanila kay ko. Naimas sakit diti ang aramanay da. Jayman baka nga intada kanila kay ko. Ngala, ipabulod ko nga ro di pressure cooker mi. Kan umay kakano inton madamdama iti balay, kuna nila kay. Timingam ti umay manong. Kat inton maluto, untay baka nga ilutok. Aginom kayo kano kanila kay ko. Ay kat areglado anay da. Umayak nga umay. Agawin ako nating na da. Nabartek mo't nila kay mon. Indumog na latan di talamisana. Naginuman may. Sige manong. Kat agan anat ka di tadalan mo Teka yung pressure cooker nga Tapno di kan mabandog nga umiiji balay. Mangisublay. Ayun gaya manong. Nagpintas man di pressure cooker mo manong. Manula ang aminutos. Limok na nga dagos antay karni ti baka. Talaga na may mayat yung pabulod ko kanay da. Doon kami ti pressure cooker mi gayt. Ay, kasta aya manong. Ang mga numabalin mo nga irigalo kada kami kanila kay ko. Nanginamot nga ti pressure cooker ita. Jak kabaalan ti gumatang. Nadadaal mo't nga minan tayo regalo mi di kasarmi. Anya? Wen manong, please. Imbag kada kayo takabaalan nyo ti gumatang iti uray mano a pressure cooker. Alaga ron, kukuha mo na ita ading na ita. Sige, agawid ako. Ay, agyaman ak unay manong. Agyaman ak iti pressure cooker nga impadawat mo. Kanayon kamutlatan anabartak si ka, Juni. Inton kwan, nakaala ka iti sakit mo. Dahil talang matiliw-liwak, bakit? Wan, ngam saan mo mat akanayunan, Wan ka di, bakit? Aywan gayam, apay nga awantay may sa a pressure cooker, jay may sa ti adda dita. Kat nabayag alumok nang ti karne ijay. Ayan na, kunak. Ay, bakit? Sorry, dinawat da. Asino tinang dawat? Nilay da. Pasensya kan, bakit? Di da kanong amin kabaalan ti gumatang iti pressure cooker. Kat, anya nga ro ti planom? Ipadawat mo amin a kagamitan dito balay kadagiti di nakabaalan ti gumatang iti gamit da? Pasensya kan, bakit? Ay na. Dak makapagkad ka no kasta nga dadawatan da kanya ka. Apay, sika ti gimatang kadagiti ipadpadawat mo? Sorry talaga, bakit? Maminsan pa yung adda ipadawat mo agamit dito balay, tasika ti ipadawat kon. Ay, uwan bakit? Promise. Sa anak to nga gipadawat iti gamit dito balay.
Adag kasar akasinsin mo, Johnny. Nagimbitar da. Iso ama pantayon to. Ibagam kan bakit mo? Kaano na nang? Inton Sabado. Sige, ibagak ka ni Beth. Umay kayo nga umay takababain ijay kasinsin mo no saan kayo ama ka umay. Uwan ka rin na nang. Sige nga Rodan, mapanakon. Dayjay laang tigagarak nga imay. Bakit? Kung naninanang nga daag ka sa rakasinsin mi. Kat nagimbitar da ka no. Isa ka sa pulan nga umatendar ta. Kaano aya dayta, lakay? Inton Sabado. Ay, kasano daytan? Nagado nga aramidak. Agaramidak iti lesson plan ko. Wala. Sakto lang nga Rodan timapan. Maawatan mat siguro ni kasinsin. Tamo na mat ang maestra ka. Idanon mo tulatan ti regalok kastamot ti kablaaw ko. Uwan bakit? Di ka madanagan dumanon ti kablaaw kan regalo. Eksakto. Mausar mo tay baro a sapatos mo ginatang ko. Saan mo pa'y anaus-usar dayjay kat? Ay, wan ngagpaiso Ay, isuman ngagpaiso ti usarak bakit? Agawid tan Johnny. Pumuna kayo na. Sana ba damat ni pare Ronald na kadwak na agawid? Sigurado ka. Uwan na nang. Di ka man nga Rodan agbarbartak Uwan ka na Tumulong kami lang agisubli ka nagiti nabulod nga ni kamay. Isupay matatulong ko iti kasinsin ko ang nagkasara. Ala nga Rod, tumulong ka pa'y ditoy, taum mo na akon nga agawid. Nalpas matlangin ti amin na trabaho. Aginom tayon, tadamot impasangod ang arak. Ay, gat mo na pare. Akas ti panog na ito. Agkuyog tanton nga agawid ijay lugar tayo, pare. Ayaw na. Sige, luktam nga Rodan tayong pasangod ang arak. Wen pare, pangururayan iti lutlutwen dagiti kakadwa apulutan tayo. Nagpartektan pare. Agawid ta kidin kabaalan tapay ayawid ti bagita. Uwi na niya pare. Uray marigata na ka magnakat, ikarkarigata klatan. Alaga tumakdir ka nga Rodita na. Kasla, mabatik mo to'y chinilas ko ang magna pare. Apay nga na nagsinilas kaya. Nagsapatos ka kung mga minaan. Nakikita mo kanyak na Wow, nagpintas mo ta sapatos mo pare. Ginatang ni bakit ko na pare. Imbagpay ka, tada manggatang iti sapatos mo. Ngayon na ata naanos ni bakit ko kanyak. Awan mat nga minti, gumatang iti sapatos ko, pare. Imbis nga igatang ko iti sapatos, igatang ko langan iti naimas asidami, Awan mat nga paiso, pare. Ipadawat mo man lakan niya akong dito sapatos mo, pare. Magpaikan ka, tasang kayo nga gigrigat kinibakat mo. Sakit, di pa'y pulos, napadasan mo to'y sakak tinagsuot iti sapatos. Ulay kan pare, kasi kamay. Alam nga ron, yung mo tatsinilas mo. Siya akong ti mangisuot dita. Sikan ti mangisuot dito yung sapatos ko. Ay na. Sinlukatan. Nagyaman ako na pare, Kasi kamay. Mapadasan mo't laing to'y sakak ti ag sapatos. Nabarbartak ka man na sumungad. Ay, magpay di bakit ata nayawid ko tibagay. Apay, nakachinelas ka? Ayan ti sapatos mo? Ay, nabagay. Apalan nak ni pare Ronald. Saan na pa ka no napadasan ti nagsapatos. So, dinawad na ti sapatos ko. Masyanak mo. So, entered ko na. Ay, unay kan, Johnny. Kabarbaro la unay sapatos mo, impadawat mo. Ginatang ko aparakan kadayjay. Ngam impadawat mo lang, akasla nagipadawat iti pandisal. Ay, sorry baka. Kastamlatan na kanayon. Ibagam asaan kan nga agipadpadawat. Ngam inaramid mo matlata. Sorry, bakit? Sorry, tarupam. Ay, makao, mataaramid mo. Saan mat asigat gumatgatang? Ngam ipadpadawat mo kit din dagiti gatgatang,
Bakit? Sa tinutayan mo? Apa nga? Awan samot ni bakit? Mapanak man ito kwarto. Awan mat dito. Ne, ano na ito papel ang nakaparaboy ti kama. Itak man. Surat mo na. Basag. Dear Johnny, agawid akpay laang iti ayan da mama ken papa. Makaammo kamutten iti biyag mo. Ipadawat mulatan amin nga alikamen dita. Aging nga awan mabati nga usarem. Maka. Ha? Pinanawan na ti asawak? Aging ita, saan pa nagsubli ni bakit ko, Mr. Lonely? Mabainak ang mapan ije balay da katugangak, tapno ay aywak ko man ni bakit ko. Ket manipod pimanaw ni bakit ko, sa anak meten ang nagipadpadawat iti alikamen dito'y balay. Ken liniklikak ti aginom, tapno sa anak manen nga gipadawat iti gamit. Tuy pagayam mo, Johnny. Agyaman pagayam Johnny iti daytoy apakasaritaam ket ti makunak ingkay aywon ni bakit mo. Saan mo amauray nga agawid no saan mo asukunen. Ken agkari ka asaan kan nga aginom ken agipadawat iti gamit yo. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw. Bueno papagayam ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinge di tinaga na Johnny manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.